Početkom godine u Iločkim vinogradima počela je sezona radova zimskom rezidbom. Kao i proteklih godina, rezidba služi da osigura što manje opterećenje vinove loze. Naša ekipa je obišla ove vinograde koji se nalaze na najboljim lokalitetima vinogorja Srem, a smešteni su na zapadnim obroncima Fruške gore na nadmorskoj visini od 133 do 210 metara uz desnu obalu Dunava. Povodom uspešno završene godine i početka radova, organizovano je slavlje koje je okupilo stotinak meštana i prijatelja vinarije. U novoj, radnoj, neću reći vegetacijskoj, nego radnoj godini u našim vinogradima, pa evo pokušavamo to označiti i obilježiti na ovako jedan svečan način. Zahvaljujem se svima vama koji ste došli. Obično je vrijedilo jedno pravilo, ako za dan Svetog Vinka bude kiše, ako bude nekih barica, lokvica i ako se vrabac uspije napiti vode iz te barice, da će biti puno vina. No međutim, evo gledajte, suho je, nemamo niti jednu kap kiše, nema barica, ali bilo je ovakvih vinkova dosta, pa i unutar svemu tome bilo je vina. No, gledajući vremensku prognozu, vikend donosi i kiše i snijega, pa se evo nadamo, ne mora to biti baš točno na dan Svetog Vinka, nego oko koji dan prije i poslije. Iločki podrumi postoje već 15 godina i uspešno nastavljaju dugu i bogatu tradiciju još iz rimskog razdoblja. Smešteni su u Iloku, do koga se veoma lako i brzo stiže iz Beograda. Sadašnja proizvodnja vina je 4 miliona litara godišnje. Ovi vinogradi su poznati po jedinstvenom starom podrumu, odakle je za engleski dvor za krunisanje kraljice Elizabete II. Isporučen poznati iločki traminac. Iločki podrumi imaju i novi podrum sa savremenom opremom za preradu i vođenje kontrole fermentacije, što omogućava spoj tradicionalne i najsavremenije vinifikacije. Sveti Vinko se obilježava na vrlo svečan način, pa evo to je danas ovdje i kod nas u Iličkim podrumima na položaju koji se zove Vukovo u ovim našim vinogradima. Kao što to obično biva, kao što je dio tradicije, obavlja se taj jedan blagoslov vinograda i obavlja se jedan simboličan rez vinove loze, a taj rez predstavlja simboličan početak radova u novoj vinogradskoj godini. Dakle, ne u vegetacijskoj. Danas su zvanično počeli radovi. Danas bi trebala da zvanično početi rezidba. Iako rezidba je počela i prije, s obzirom da kako je vezano uz tradiciju, nekad su bile puno manje površine, pa je se moglo početi rezati i u prvom i u drugom, pa čak i u trećem mjesecu. Danas imamo puno veće površine i onda moramo puno ranije početi sa rezidbom kako bi mi to uspjeli obaviti na vrijeme. A svakako moramo naravno poštivati i fenofaze vinove loze, dakle kad vinova loza uđe u fazu mirovanja, onda možemo početi sa rezidbom vinove loze. I naravno uz Što očekujete od ove godine i ako možemo samo malo ukratko da nam i kažete kakva je bila prošla godina, kako ste zadovoljni? Da, evo samo ću još ovu jednu legendu malo ispričati o onom vrapcu ako ste čuli. Dakle, legenda kaže da ako se danas vrabac uspije napiti vode iz barica i lokvica, što će reći ako danas na današnji dan imamo dosta kiše ili snijega, onda će biti i puno vina u nadolazećoj godini. Prošla godina u vegetacijskom smislu, u vinarskom smislu je bila dosta zahtjevna, pogotovo je bio problem kad se u jesen pred samu berbu, kad je grožđe već bilo zrelo, pojavio jedan kišni period koji nam je zadao dosta problema i dosta poteškoća u obavljanju berbe, ali unatoč svemu tome uspjeli smo berbu obaviti na vrijeme i dobili smo poprilično i dosta lijepa i korektna vina. Iločki podrumi najpoznatiji su po slavnom tramincu, ali ljubitelji vina visoko cene i njihovu graševinu, rajnski rizling, šardone, frankovku i cabernet sauvignon. Iako je iločka vinarija u velikoj meri okrenuta izvozu, ona ne zapostavlja susedna tržišta, pa je započela sa otvaranjem vinoteka u većim gradovima u Srbiji. Za sam kraj da nam kažete da li imate u planu da proizvedete neka nova vina, što možemo da očekujemo ove godine i da li ćete možda malo proširiti i na tržištu u Srbiji? Mi svakako taj naš asortiman vina gotovo svake godine
proširivamo. Dakle, naši enolozi i tehnolozi koji rade sa vinima osmišljavaju nekakve nova vina, dakle tehnološki to nešto rađa, dotjeruju. Pa evo, u zadnjih par godina smo izbacili roze, pa smo izbacili penušac ili šampanjac, dakle roze, penušavo vino i mirno vino. Ove godine smo dobili i 2 vrhunska vina u kategoriji, dva crna vrhunska vina, dakle Frankovku vrhunsku i Kapistran crni u vrhunski. Kapistran crni je kupaža ili mješavina, 2 sorte, Frankovka i Cabernet Sauvignon, što prije nismo imali. Dakle, redovito radimo na tome i sad vidit ćemo opet šta će biti možda i ove godine. Imamo čitav niz predikatnih vina, dakle svih 5 kategorija predikatnih vina, ali evo, ovisno o mašti ili možda ako marketing zaželi nešto drugo, pa ćemo pokušati osmisliti nešto slično, nešto novo. U svakom slučaju stalno radimo neke nove inovacije i želimo biti sa tim nekim novim vinima, sa nekim novim tehnologijama prisutni na tržištu. Što se tiče tržišta Srbije, ja moram naglasiti da mi od prije možda 1-2 mjeseca imamo i otvorenu vinoteku u Novom Sadu. Mi želimo krenuti polako na tržište Srbije, pogotovo ovaj dio Srbije ili Vojvodine koji se naslanja na Hrvatsku, na Dunav, dakle Bačka Palanka, Novi Sad i Beograd, naravno i šire, ali za početak moramo ići postepeno. Dakle, otvorili smo vinoteku u Novom Sadu i želimo naprosto biti tamo prisutni, jer brojni kupci, potrošači, vinoljubci se raspituju za naša vina, a granice su gotovo nepremostive barijere za njih, pa smo mi onda otišli tamo sa našom vinotekom kako bi tim ljudima priuštili da oni mogu sami sebi nabaviti vina iz Ivičkog podruma, jer je to naprosto i dio tradicije, ljudi su navikli na naša vina i naprosto želimo da ih mogu kupiti.